Lenkulumo ishiya abantu abaningi bedidekile ey'nkundleni zokuxhumana emva kokuthi uMthandeni-ke enze ividiyo-ke ekhulume ngale ndlela-ke akhulume ngayo. Abaningi-ke sebephawula okuningi okwehlukahlukene-ke laphana-ke, kodwa ngale kokunanaza-ke nayo le nkulumo awuqala uyilalele-ke embukelo yasemakhaya-ke khona la kwisiqiniseko SA Media. Yabona mina mafuna ngenza into ethandwa kuwe. Kusiza nami ukuthi ungihloniphe njengomuntu. Khulume nami kahle. Khuluma nomuntu. Angimfuni mina umuntu ophikisana ney'nqumo zami. Angimfuni ngempela umuntu ophikisana ney'nqumo zami. Mina ngiyanquma mpema. Ngisho ubaba mkhulu akazamguqela usathane. Baba azamguqela usathane. Manje ngithi ngimfuna usathane wena uthi shona kusathane. Khona uzolala udlile. Khohlwa ngeke. Injalo-ke indaba bafowethu-ke, injalo-ke indaba bafowethu-ke. uMthandeni-ke SK-ke lona-ke okhuluma-ke leyo nkulumo ayikhuluma laphana-ke, engikholwa ukuthi-ke uzwile-ke mbola semakhaya. Mina-ke ngifuna nje ukuzwa ukuphawula kwakho ukuthi kuthini ukuphawula kwakho-ke. Nandi igcoka malikhipha amazwi-ke azizumbulu-ke laphana-ke akhombisa ukuthi aqinile-ke. Nakhomba futhi-ke ukuthi-ke anomnikazi wawo-ke abheke kuyena esingazi-ke ukuthi ubani. Bafowethu singakhomenta khona kulolu daba-ke sisho ukuthi sibona kanjani-ke ithini yethu imbono-ke, siphinde-ke sikwazi ukuhlangana-ke kwezinye. Ngicela singakhohlwa ukusubscribe-ke, siphinde silike lamavidiyo sinenzela wena-ke ukuze uma siwafaka kube lula ukuthi-ke usheshe uyithole isashisa zinjalo. Bafowethu ngicela nje sihlangane kwezinye.